Aya basi Sankara the premiere once again. Nyuma ya Chris Easy akubwira ngo faster. Utangira filime yiswe The Ultimate Code yatagira utikwa. Yeah, they are today. All right. Kambanze mbereke filime zageze ku isoko mujya gushaka. The Cast Dead Man's Place. Izi ni filime cyageze zageze ku isoko kare mugende muzihige. The Cast Dead Man's Place. Nakubwira cyane Sankara the premiere. Dore ngo barazamuka muri etage. Bageze barahagarara. umuzimu wongeye wateye 저주를 걸고 있는 그놈 abapfuye bari kuzuka 살인할 수도 있겠어. bakaba batumye kwica abandi bantu. Dore imirambo ni inyamaswa bose monsters. Dutangira iyi ni ndi ya kabiri na seri y'umwaka nziza cyane. Dutangira nayo yageze ku isoko Tribes of Europa. Dutangira guterera barakubwira ngo mu kwa 12 mu mwaka wa 2029 ubwo technology yaje kuzamba ku isi, technology started going crazy. Haraberaga mu mashyamba twari tuzi ko tuzamahoro iteka ryose. Usibye ko twari twaribeshye nta mahoro yari mu ishyamba. By the Tribes of Europa seri y'umwaka n'ijwi rya Sankara the premiere. Tribes of Europa hamwe na the premiere Sankara. Dore nindi cyashya cyane nayo yasohotse hamwe na the premiere Sankara. By the Army of Thieves
gisirikare cy'abajura. Ready. Mwitegure. And crack! Musatsi ngufuri crack. Executes international bank heist. Tugiye gukora akazi mpuzamahanga twiba ku mabanki y'isi yakomeye. Us is about becoming legends. Ntago dushaka gukizwa no kwiba, dushaka kuba abanyabigwi, just becoming legends. Bereke polisi ko kwiba ari ibyabo. Asye. Aya bas tugiye kucyatuzinduye. China Film Administration. BUNTU International. Kuna abasomeye. China Pictures. Kuna abandi zateguye. Sankara. Cyo nigishinwa mvuze amazina ryanjye. Summer now the yesterday. Urumva? Murajya he. Filime ko nazizanye. Ultimate. This God. an era never seen before in the history of Ati kintu cyo gihe umuntu atigeze abona amateka y'ikiremwa muntu. mankind. Tanyara kana afite muri gereza. Munda kure. Nshaka kubona papa. Mura muri gereza. Ndashaka kubona papa wanje. Kana kararakaye. Mitsira rega mu gahanga. Mwana hina beto. Fera beto nako. Kana gato. Filime no kitangiye. My wealth. Wa mwana ro bukungu bwanje. Haro avugaga. Dutanya muri Denver, FC country. Muri 2025. Tariki 3 z'ukwa 10. Ibi ni byabaye muri 2025. Ibi byabaye muri 2025. Have you heard of the hand of God? Have you heard the hand of God? Abarumvise ukuboko kw'Imana cyangwa ikiganza cy'Uwiteka? So you is not a man at his mercy. Ati mugenzi yo ntago ari umuntu w'impuhwe zawe. The hand of God is never about rules. Ukuboko kw'Imana nakurikiza amabwiriza. Usibye ubushobozi ni imbaraga. Urasa neza bacyucyo ari imboye hakunuze muri umukobwa ziravuga igishwa. Waje kundaza. Aro baje kurira muri gereza. Xiao Yu niko yiswe. Xiao Yu. Mick wants to see you. Mick arashaka kubona. I suggest you better think about it. Ndakeka wabitekerezaho. I can kill you in 1,000 different ways. Nakwica mu buryo burenze ibihumbi nkwica wowe utebanze kubyanga kubyemera. Ndavuze ngo You'd better not pressure me again. ndakeka mutamatiriza. Gal's first piece of work for the company. Urakeneye muri company nk'umugwazo ayikorera. If he weren't your father, Mick would have had you killed years ago. Iyaba atari so Mick wakaba warishwe kera. Urakenewe rero. Dore kakana bafunze filime itangira karakuze gakura muri gereza. Mumvanya hano. You will regret it. Muzabyica uziteka ryose. Bamuvanye jail. Ni Xiao Yu. Umujyane sha. Haguruka. Fite confidence. Ni se umuganga umushaka. Witwa Mick. Bazana iminyuru. Tayari. Gira vuba, hurry up. Filime tuyitangiye. Tazagaruka mwana, tazavagaruka hano. Ubice bose manza bamuza ko ari umwicanyi. Ni Xiao. Haramuvugiye. Working for them Ndekera kubakorera man. to be free. Wenda wabohoka nawe. N'abandi bakabohoka, aramubwiriye muri gereza. Aterekera kubakorera. Wenda nawe waba free. Wabohoka. Today we Bite burumwe. very exciting news for you all. Ataya na makuru agiye gucaho ku isi kuri televiziyo mpuzamahanga ku buryo rwose mwese muzayishimira. The chip that will benefit mankind Hari microchip yakozwe yabavana mu indwara. finally available. Utarinze ujya kwa muganga. Ni amakuru yo gucicikana ku isi hose company yitwa X Corporation. Bakoze microchip bagutera mu buri ku buryo urwara malaria igahita kuvura y'ubwayo. The chip directly affects the stroke. Rwose bino barakigwa ku karubanda. How will it change our lives? Bigiye guhindura ubuzima bwacu. Dutegereza turebe. X Corporation. East area. Muganga imbere y'abantu. Life
ubuzima niko bigomba kuba ko ari karite bugomba kuba bwiza. And Gaya brings a new way of life. Ati Gaya ibazaniye ubundi buzima bushya iniza yo kubaho. Amushwe hano hari umusaza warakaye bamwibye umushinga we. Umva nakoze iriya chip none agiye kurya amafaranga y'abaturage. Miki yatwibye none aha icy'ingenzi Gaya system igomba kujya ahagaragara. Wigira ikibazo vuba ngaho iraza gufungwa. Miki nta ntambwe yatera. Mushiki wanjye kera uri mu nzira ariko ntacyo wabikoraho. Hafi aho abahari impamvu za Gaya turashaka ibidashoboka ko nuno bikunda cyane bikaba agatangaza. Icy'ingenzi kurusha ibindi dutangiye sasa new era kubaho ubundi bushya ikindi kinyejana cyashya. Ati none kiremwa muntu kigiye gutera imbere birenze. And everything that you see and everything that you feel will be ibyo ubona n'ibyo wiyumvira bigiye guhinduka. Nta buribwe no kubabara muzongera kumva bizavaho. Ibyo ushaka mu buzima ibyifuzo inzozi zawe bizaba impamo. Bishoboka bitera mbega igitangaza biratangaje. Gaya igiye kugira isi akataraboneka perfect. Barishimira umukire. 这个芯片相当于一个终端系统， system bajya kudushyira mu mibirira 不但会增强大脑功能， ahubwo asanga ari ubwonko bwacu bagiye kuzajya bakoresha 肌肉和内脏功能 bishobora no gutera ikindi kibazo ku muntu 来强化10倍。人体还可以实现自我修复， umubiri tuzadukomereka wirepare 很快就会成。 nta kurwara nyihangana nuko bwahagurutse. He's getting really for the benefit of the mankind as you said. Ase Gaya igamije guteza imbere ikiremwa muntu nk'uko bivuze cyangwa banyamakuru bandi barahindukira cyangwa ni ukutubeshya. Nta kuntu wavuga ngo technology uvuga ko igomba kuyobora umuntu munayoberwa n'imashini cyangwa hari ikintu bishemo byanga byakunda ari kigomba gukontorora abantu. Tubwire mugabo 如果在原芯片上升级， ni original chip cyangwa 那么这个终端 wasanga terminal 编码人 cyangwa ari programme ikontorora neuron z'umuntu uburemangingo bw'umuntu 控制啊。 Nigute nuza nervous system umuntu yakontororwa. 现在神经 yafite amaso no cyangwa 那我们 nervous system ikontorore 还有没有思想？ wenda ukomeza gutekereza nta kibazo. There will always be those who doubt. Hari benshi bashidikanya bazahoraho. Gusa amateka y'umuntu cyagaragaje The great wave of progress. Twese tugomba gushaka icyo duteza imbere. And only those who have experienced it. Hari abashidikanya n'amaze kubya experience nkatazamaze kubigeraho. Will truly feel the magic of Gaya. Abenshi bagiye kumva ukuri no kubaho kwa Gaya. Yewe. What are you doing? Urakora cyane. Hari waje aho bari gukorera. Tangira kuba security. Ari kubera inama ya Gaya bari kwilaunching. Ari wamanutse agomba turajya kuno baje kubwira ibya Gaya. Mwanda. Hari waje azarasa wa mushoramari wa muganga amurasa kwitama ku rutugu mukobwa arimo arafotora arangije afotora umwicanyi arayimutunga yamaze gufata ifoto. Uzongerese ntashaka kwica abaturage yashaka nyiri Gaya. Ana rundi musaza ureba agakobwa ko byagenze. Ibi bizaba inshuro zingahe? Mbabarire boss. The Gaya upgrade process is already live, and from now on every second counts. Umva muri Gaya ibintu byose byamaze gutungana buri segonda rifite agaciro. This is the plan, you understand? Uyu ni umupango sibyo? So I don't care how you do it. Ngira ukuri ubigenza uko ariko kose ariko bicemo. Nzanira ziriya code. But they're not what we think they are. So? None. Past actions have failed. Ibyo twapangaga byanze. Because that time we have been unable to track their movements. Bali abantu bose tugomba kubakuraho babaherereye hose buryo twagiye dushyiramo ziriya device. So I like to borrow someone. Hari umuntu nyeneye kuba natira kugira dushakire izindi code. From you. Who? Mugutire inde? Xiao Yu. Xiao Yu. Aho tukamenya bakura gereza. The one man who betrayed me. Wa mugabo wangambaniye.
And how do you expect to make him obey? Perfect machines always have weakness. Ati umuntu nagari machine iteka bafite weakness cyangwa se faiblesse yiwe. Intege nke. Kuri inshuro ndatuma atkubaha. Barashaka ziyawo yungo bamukoresha. Kandi merengwa yarababubahaga. Nako yarabasuzuguye, sorry. Ko filime tuyitangiye. Aha kuno sasa. Muri bwa butayu desert. Nafite umubare mu bitugu. Kwiruga inyuma. Hanare gendas. Yitonze niziyawo. Kisajiを見ると感じはいいかい? Uromerewe neza kuba wongeye kabona izuba. Nta muntu urancika ari muzima. Niwe munyamahirwe. Urakeka ubu ngubu utafunguye? Humura tuzongera duhure. Uyu niwo munsi wa nyuma wo kumbona. Baramvangereza arashaka gucika n'abakozemo akazi. Nizi yawo yu tambura imbunda. Aiwe aratangira. Bayise ultimate code. Masasu byanyabyo. Nakubwiye Sankara senyamapfunyikira. Hey! Aiwe Papagasi. Hey! Shagucika gereza bari bamukuye neza. Tayari za hakuno gafunguzo ke pingu isemo kwicikisha grenade mande ye damuterura bandi ba security bacunga gereza. Twabonye nyirigaya na wamushaka kumukoresha. Bisasu shagucikana amahoro. Buke arabangutse fata umucanga mu maso. Cenga umutwe. Fite speed mu kurasa kwe. Bonani kimodoka bana migara cyamagara nazanaga hakurya. Bana mimwe iraturitse izindi aratangira. Sigaturikije gereza yose. Tayari kumba ba security ni benshi baracyamukurikiye. Bayise ultimate code. Turore. Ngoto. Grenade bazanye nyinshi. Bari mu desert. Asa hakuno kuramo ikiryango. Naga byitayeho. Arabivugana gace gace. Modoka irangije. Zimwe ziracyayoba. Bigeri zamumezeho. Target. Mwanda. Kagabo kakomeje imbere. Bagabo nago bava kwizimu. Ageze aha abona hari abari hasi. Target. Mbere y'imodoka irirenga. Tayari Kobuteri nayitezamo baramushaka ari muzima. Kandi agonga inyuma. Tayari
bano bavayo baboneza ko modoka ariko kimodoka kirakomeye karashika yivirayo arangije parika hano neza azana sasa machine gun ku modoka hejuru yewe rekura umuriro rekura amasasu maze ndore ya mu kuzimu barekuye igisasu bayise ngo iki ultimate code the premier once again Sankara ko dutangiye bwatinze uwacikaga kwaga kangutse ari hakuno ubwenge zari zagiye niba yaguye igihumure ayiwe kubyuka n'umunaniro arawasekaga yumva akajwi baza baziranye. Hello, Xiaoyu. Bite Xiaoyu. I'm no say. Gihe kirekire tutabonana. You know I brought you here, don't you? Warabizi ko najya kuzanya sibyo? And you should know my answer. Nawe subiza byanyu urabizi. If even a top killer had a weakness. Ntabwo nanzi kumwicanyi nkayo uhambaye afite intege nke. What you Chinese people say? Ndabita abantu benshi bakunda shunga bavuga. Abagabo bazawo. Akiraho bamweretse hakuno umudamu uri kumwe n'akana. Barimo barakina. Kugira gutya bari mu byumba bibiri zifatanye zinarebana. Komana madamu nakana nyiramutemba shushu atangira kwibuka mugenzi batemberana hakuno. Mugabo yari amaze igihe muri gereza. Ndacyagutema je t'aime. Uyu ni umwana wacu. Urinde mwana ntamuzi. Udambwe karakana kabo. Mugenza mubwije ukuri ati c'est une bébé. C'est toi et moi bébé. Tumwana n'uwacu n'uwanjye nawe moi et toi. C'est moi et toi bébé. It's really cute. Mwana ni mwiza cyane. What a pity. Bega gahinda. Barangije bafungura leather beam. Leather beam ni urumuri rukata ikintu icyo aricyo cyose zerekera ku mugore n'umwana. Bine buswe nyabacuri makora. Deba uriye gica mu cyuma mu ntebe. Umugabo nakuntu yamenekera hure. Sawa, nakundemera ibyo nkoresha. Deba ukuntu gikasa umusatsi byonyine. Cyewe tata we yemeye gukora ibyo wamusabaga. Ndagusezeranye. West area F country. Hakuno hari abahari. Nejo bundi bari gukina n'ibyo babonekewe. Numbaza uburyo babonekeye ngo nibizaba byazaza. Dufite igihe kingana igihe kingana iki? Umva turacyafite amasaha 72. Nyakubahamo. Saa mukomeza akazi. Hari extamino barimo barakoraho ubushakashatsi. Kumbe hano hari abasuzumira aho za chip bashaka gutera mu bantu. Muganga kubatera imiti bakabashyiramo za microchip ku buryo umuntu atarwara ugira igisebe kikikiza nta miti.
tayari umwe mu bantu bapimiragaho tangira kwizunguza nava system tangira gusa nkigira ikibazo. Stop the operation. Delete the data fast. Umva siba data none hagira vuba. Faster. Siba data. Arakanguka. Tayari. Abakanguka. Barakanguka na buribwe. Buryo ameni bawo na buribwe. Yabaye nk'ikimashini. Kurobwa computer. Tugunya hakurya. Basasu ni bayumva. Irindi mu rutugu wapi? Mugahanga aratuza. Barimo barapimira ku bantu. Ibintu bitajya baho muri science. Gukorera ubushakashatsi ku kiremwa muntu nibibaho. Umuntu ashaka gupfa muri mu bushakashatsi. Wa musore yawe uyu yemeye korera wa musugabo amuza hakuno bahure. I want you to kill 3 men. Ndashaka kunyisha abagabo batatu. The data is in the car. Data iri mu modoka yawe. Ufite iminsi 7 kandi amahirwe n'umugisha. Arashaka imwicira abantu batatu. Who are those? Uwa mbere nguyu wa mugabo twabonye atera hamwe haberaga inama imbere y'abanyamakuru. Yitwa Enoch. Rwose yari umunyamategeko akora X Corporation. Uwa kabiri nguwo yitwa Mr. Mo. Yabuze imyaka ishize. Uwa gatatu ni muganga Ziyawo. N'uyu musore yitwa Ziyawo. Yari gaya designer. Nawe twarakoranaga. Yacitse imyaka 2 ishize. Yitwa Dr. Ziyawo. Tangira kubona ya video kagakobwa ka shootinze kamufotora. Afite ifoto yawe amwicanye Enoch. Kanda stop. Gakobwa niko ndibuhereho. Kama ya mafoto tayari. Paganyeze kuri Claire kumwicanyi. Nanjye mwere ko ni Claire, nanjye mwice kila. Aho ni mu gifaransa ngo ni Claire. Nimba ari karere je ne connais pas. Usumwicanyi ukiramo akantu ka gifaransa kaba kivuze. Kila Claire. Umutetsi kuka kuker. Sankara. Ya, hakuru muji. Baturage bari mu birori. Biteguye ko Gaya Corporation igiye kubaza ama microchip atera mu mibiri yabo nibongere kugira ikibazo nta kurwara. Gupakireka baguponje na ponseze cyangwa foreze aho wamunaga. Aza hakuronizi yawe yu. Yambaye neza niwamenya ko avuye kurya ibigori. Vuye gereza. Munini haraho yahereye. Oza. Banga Boazi. Mfasha akantu gato. Vamos come. Muvandi. 你放过我吧！ Ubone ngo tebo urwo swagera hano. 做线人就是玩命啊！ Ubuzongora bishe mu byago namenya ko tunaziranye. 差点被人干掉。 Nani nishwe iminsi myaka igeze kuri ingahe bankurikirana? 你怎么又来？ None urangarukiye ni cyane munini cyahaka. 我是一个人。 Wavuye hano afata imashini yacu. 你的意思是电脑？ Laptop ndayimena. Bahaka bakunda imashini zabo. Aho kugira ngo yimena karagaraga. Ndagwa amakuru yose ukeneye. Ndayimena. Bonke. 都行，放下我宝贝。 Aho kugira ngo wice imashini yanjye basi mereza umukunzi wanjye. Yikunda laptop yacu. 我找几个人。 Haranshaka kunshakira. 又找谁啊？ Abone bande uyu mukobwa mbere na mbere. Kanyira mutema cyo kikaganya makuru kazi kari gafite kamera muri wa munsi mukuru. Hakuno araba kareba. Nihanganira gato. Sezema. 哟，这不是叶大记者吗？ Unewe munyamakuru y'imisi ye. Bayita Shen. 你喜欢吗？ Ushaka kunda ibirori? 特别棒。 Geza cyane. 我一直都在关注你，你的报太精。Rwose amukobwa narakurikiye cyane, rwose amakuru utangaza ni meza. 其实你没 Gusurazi akora ku mumetso. Ndabona nta muntu muri kumwe nakuba hafi. Nyakuba Shen. 名人。 Uri umusitari muri uyu mujyi. 那些可就罢了。 Ndamutse ngusoya amakuru mabi ntago byaba ari byiza kuvuga ngo yonukora ku mutso y'abakobwa. 那是。 先走啊。 哎呦， Nyakuba Shen. Bebe Lulu. Mukobwa kiraho. Ifashe gatoya. Telefone isa nk'ikwa Marexona. Kirayimwambura. Mereza telefone yanjye ariko. 跟我在一起聊天还玩手机，
ntabwo uzi ko atari byiza gukoresha telefoni mu munsi mukuru nk'uyu muba mwatumiyemo uvugana nanjye 沈总不好意思啊， mbabare nyakubasheni 是陪我。 ngomba kuva hano myihanganire ko wihuse 要走也可以， niba ufite kushaka kugenda 最起 bakongera icyo kunywa 7彩以表示歉。 bantu nk'abaduze nangahe kugira ngo nanako babare kusuzuguye hari abakire babarengwa n'amafaranga bakumva ko furi bazifatira ku bandi bantu batazi ko hano hanze hari abarambiwe bariwe utajya guhagiraho wa musore aza hakuru mu munsi mukuru ziyawo yu bamutumye Enoch ariko ko uyu mukobwa yafotoye Enoch niwe uri umufashe kuba yamugeraho akuno kuri isize yaje kubataramira nyira fasta arimo arasunikiriza kureba neza hano bari kucyo kunywa agakobwa karanywa kiyabuza inzoga bakakongera izindi arambuye umbwa bicupa mukonda gushaka yewe urinde wowe hagarara yewe ndimo navugana nje kubasheni wande kwerebye buntu umugabo afite kode mu mugongo nako mu bitugu tumukurikire sha suzuguje boss azahakuna wowe urinde sha utananzi gute wamaze nkumenya se unkurangaburira njya kuri iwanyu urarwana numva muva musore gapaga sinashibiye mu bwarasho basire gusa sobuja nimba bahemba ntaga mpemba norye barazimena wowe ndagucyura rakikorera nizi yawo aheza nyinebe utibeshya se igira ubwoba uranjyana hende kura ni bwa butaye bwa nta giporezo yikoza mu modoka tongera gutekereza kuncika akagurya ukundi atangira imodoka akunino umudamari n'akana ke barakingura ngwino ugiye gukora iki wembaza busa ngwino ntaho njye kure we don't touch me 小雅， mwana wanjye ziya 妈妈好吗？ ntegereza hano sibyo 很快就回来。 mama aragaruka mu kanya sabo 乖， ukaba mwiza witonde nyina nagasezerero yazana kuno kakanyamakuru kaye 你跟一诺什么关系？ Enoka umuzihi iki 清楚你在说什么？ uravuga ndetse uravuga ibiki 是一个普通的记者。 n'umunyamakuru usanzwe gusa 普通记者会冒着 umunyamakuru usanzwe ugashyira umuzango mu byago 拍那几张小片吗？ ugafata amafoto yatuma unabura ubuzima ndashaka kumenya Enoka umuzihi bingana iki 不过家里的 IP 我是黑不进去了，应该是 ubonye rwose hakuno uyu mukobwa asanga ufite za super server 比 CIA 都厉害。 afite za server ajya akorera CIA Mercirat 找他就对了，那女的可不是普通人。 umukobwa ngo afite za server agize gutya mu nzu y'umukobwa yenda komanga ku rukuta hano akomanze yumva asa nkaho harimo ikintu kiburamo uru rukuta ni uruterano bene urukuta ateruramo igikadere hano arashaka kode sangaho lock unlock baramusikaninga verified dore hano abeshya umunyamakuru usanzwe dore mu ncumbi ndani ntaho adashakira amakuru ba Enoka yagiye abiga ahantu henshi hagiye hatandukanye n'abafite Enoka nayo afite mu nzu ye tayari 一诺应该很久了吧？ umaze igihe kirekire ukurikirana Enoka
我的工作需要敏感性。 umva akazi kanjye gasaba umuntu gutekereza cyane 一诺的背景这么复杂， ngomba gushaka nahise w'umuntu 深入调查的，说不定他 kavanaho ikibando 就靠他了。 ni ibintu bikomeye rwose 那当然了， niko bigomba kumera 要有媒体良心嘛。 mu kazi niko bimera 这句话应该是我说。 kazanye icyuma ariko si nkaho urarwana n'iki 一诺的目的是什么？ icyo ushaka kuri Enoch 但我可以确定， ndishuwa 我并不是敌对关系， njye nawe ntabwo turi abanzi niko mbikeka 可以合作。 ubu twakorana kandi ibyo ushaka kumemukira nabyo byibagirwe arisohokera kumana ukuntu uteye neza n'ukuntu usa n'urw'urwicanyi njyewe kumbe wa mudamu we hakuno wamukoreho ubushakashatsi huje abana abo bantu ku isi hose bafite agafaranga sawa Gaya X Corporation mudamu ari ahantu basuzumiraho ugutera microchip ubwonko indani tayari ukaba ukora n'imashini chip motherboard brain machine interface byose mashine kaba ari control ubwonko bwawe rwose uturayimuteye microchip byarangiye ubava igisebe mashini itimuteramo quality mu ndani vuba vuba barariya yikiza iri ni itangiriro just the beginning 我不管你和一诺可什么关系，我只要一诺付出代价。 sinzi icyo dupfana gusa nshaka ko Enoch yishyura nubwo yapfa ntacyo bintwaye gakobwa kazanye na Enoch nako kuko aramushaka ko yapfa ubona ko yaragahemukiye dore mujyi wose uko bawureba nzakurinda mukobwa muto nizi yawe ukabwira mu makaritiye umva nagiye nkurikirana Enoch ahantu hose yagiye agenda na kompiyuta zose akoresha global range yazo nayikurikirana yabanje kuba mu kazi ka feka wonshku avuye muri wonshku ajya mu biryogo makaritiye y'umushinwa bafite amazina asekeje hanshwi wonshku tanshwi ni amazina adasobanutse barashaka Enoch naho badasya kureba neza arufite cya gikode cyo mu bitugu X1X kumbe Enoch araho hafi koko dore amuhiga nabo bari inyuma ziyawe yu akuru iyi foto yewe bari turi imbere in front of us akira hari akantu yamuhaye shyira ku gutwi ni ka écouteur self anglais mu cyongereza ni earphone zi mu gifaransa écouteur yuko butane na pipo utazi icyongereza rwanda écouteur mu cyongereza écouta sentire center karica kaca pipo icyongereza avuga ni macuri aho yakutiga n'ibinene biragatsiro Enoch aratangira amenye ko bamukurikiye tangira gukina igiti mukagigi arimo aracika batumye ziyaho kwica Enoch ariko n'agakobwa karamushaka sinzi barapfiki baratangira bose ni abasore nawe wagayaho baragigira tayare gongo kigabo kirabangutse nacyo bose ni abasore yazabura umugabo 目标停下来了，在你一点。 arahagaze amubwira icyerekezo barimo baramutrakinga za hakuno arabangutse 到了，3点方向。 3 o'clock direction burasirazuba kumbe umugabo afite akora akora yabitse ashyiraho sinyari ya Mr. Bon kureba neza
umuntu umeze nk'uruti kumbe nyuma ye Enoka box cha Enoka nyuma ye bose na abasore ntago bumva ziyawo uwo bamutumye ugira ngo Enoka nagiye kwivugana umuntu bose ni indwanyi bafite bijya kode batewe na exculpation kamwambike cya gisasu ukuboko muri kirasi unyica uturike biratangaje cyakundi uyu mukino naye ndacyambaye kiraza guturika mu kanya bose batangira kugigira gara beto bivaze mu nzu cinga urugongo bitange ki yinome muzemo Enoka ari mu bibazo Enoka kwera uyu musaza Mr. Mo fata umugozi rutsinga niga kagabo fata inyundo yewe ambabazi fata gatebe bose nawe uva kwizima fite foreze nagutobora ngutera umusumari mu gahanga yewe agatera mu rubavu agacumita gatangira kuvirirana bose naba exculpation basi yuko nabone namasama cyangwa umubiri wirepara baratangira ku makaro vuba vuba inyuma yanjye umukobwa yahakinze za kamera zo muri quartier zose aramenya aho umusore aherereye baratangira afane ngari muri traffic nawe uzajya gucunga bene wanyu n'umuvuduko wabo yibana moto ya traffic uyu nawe n'umuryango natsindira indi nganguri umupolisi tangira kwereka abaturage hase ko batwibye twembi moto yari yafashe utwaye moto nabi bande bamwibiye n'uwo yarafashe naye barayitwara umwe hasi hejuru bayise ultimate code nakubwira cyane da premier wumva sasa hano amujya kure gato yagiturika tayari gakobwa nako kajya mu modoka yako zaje baje uyu mukere yamutumye bitabaye by'umugore n'umwana barapfira muri exculpation muri Gaya abura gato anabubaka imihanda Enoka imodoka muzayicisha munsi cya hejuru arongera yubura imbehe esye umukobwa nawe kugira gutya mbutaje amufata mucyanya ambutiyeji urumva ambutiyeji mufashe nayo no kwideburiye tayari bano bageze mu misozi uceho ambutiyeji vuyemo mukobwa afatiraho tayari nakubwiye Sankara nazibazaniye bano bari mu misozi kugera hano haraho umusozi wari dutse tayari bose zirahigana I don't think that. Agariko mbiceka We will be enemies. Twakabaye turi abansi amahitamo mfite mereza code and ambition. Niba ari Miko yigutumye The source code fall into his hands. Ntago natuma ijya mu maboko ye Slaves. Gicharenze Did they make you rebel against him? Ntago natuma twesumbira abacagara ahubwo twabinye cyamba kuri we Come on, get it. Niba ushaka source code nako iriya code umurikire Like working day. Umuntu wapfuye kare byaruta nkapfa kujya nyuguye acana moto zinga icyuma yirenze umusozi bose nabasaza arangire kura X code inyuma uyu nawe atarayibona ayibonye wenda agasasu kamuvaho undamanuka mu mangano y'inakamoto yewe igisasu cyafungutse akinaga inyuma
kiritura umusozi. Kode ariko ifite mu ntoki arashunga umuka yifata hakuno. Uzabikora uri umunyarwanda urebe kuko adacomoka akaboko. Kode ya mbere arayibonye n'eshatu zifitwe n'abantu 3. Wa mbere arapfuye ariko kode arayisize. Bushinwa si igihugu umusozi urariduka hagashya akantu gato boshye ari buje bakongejeho bagira imisozi ikomera. Agari nk'ibyo muri Afrika mujya guturitsa ikirombe mukanagamo grenade umusozi wose ukajya hazi neda. Mensiyemo kumbe hakuno wa mudamu waziyaho niyo bapimiyeho bwa mbere batera ya microchip kugira gutya kwa muganga haratuza. Boss. Data shows that Songqian's brain rejected the chip's command. Bisa nka ubwonko bw'uyu mudamu ganze amategeko ari guhabwa na microchip bamuteyemo. She is no longer suitable for testing. Uyu mudamu ntabwo ari umuntu twakomeza gupimiraho. She is no longer stable for testing. Mudamu ubwonko bwanze gukorana na ziriya microchip za Gashya Corporation. Ndebe system uburyo agaze. The famous reporter at the press conference appeared to Nshya. Uyu mudamu wazara umunyamakuru wadufata cyagiye agutesha umutwe urimo avuga ibya Gashya Corporation ari kumwe na Ziao Yu yakize rene umunyamahoro. Ase nkwigisha cyo gukora genda ubahitane nawe. Umukene nashaka umuntu usubiza uyu mushinga w'inyuma. Aho kubusubiza inyuma wowe na televiziyo yawe cyangwa radio yawe nukubahitana. Yamaze kubironkinga abaturage batangiye kubyizera. Kureba gutya ahari hose baranahazi. Navuga menshi ni Ziao Yu. Isi yarahindutse. Sisa nka irimo irahuma blinding. 合作结束了，我们到此为止。 Yabarishaka kubona twasoje. 都是一样的。 We nta kumura abantu hamwe ariko mwisi zitandukanye. Gakobwa nakamuganiriza. Bice ultimate code. Nakubwira cyane Sankara da premier umva ngibisanzwe. Day to day. Akarimo karagenda. Kavuye mu rugo. Tayari barakazenguruka. Ningabo za Mik. Kachiraho. Hari uwazanye imodoka yirukanka. Wa musore Ziao Yu. Kubita umupagasi. Imodoka izenguruka gakobwa. Kakirangaye. Wina wakagora ikigo. Urabana kizaje kunonuka reba kuraga hubanuje. Kizaje gukora taye ube kuri abantu babyibwa nkabe bakenyeye matera. Kujya hapa vuba vuba. Ujya kuri taye reba kuraga kuruye. Ndani vuba vuba. Batangira batyo. Mukurikire umushenje. Mfite icyumfuta inyurukansi iriruka. Do kuri baba bakobwa b'Kigali ubyukira ku mateka akonje. Kagenda kabyibwa nk'undi atagereza boshye ukenyeye matera. Afata feri modokora aho gatoya. Irirenga. Itakandagira umuriro. Ayiwe turi mu bihombo. Boss nagahemba to. 你怎么又回来了？ Kuki waje kundeba? 这是中国， Buno Ubushinwa. 我们不该出现。 Niyo mpamvu nta mpamvu yo kumbaza impamvu ndi hano. Menya ibikijya mbere ku isi. Ntago ari ngombwa kumenya uwo ndi we. 你 Kuki se? 为什么要找银诺？ Wari ukurikiye Enoch. 为了家人。 Nari nkurikiye Enoch kubw'umuryango wanjye. Ah. 没想到 Ago nari mbizi. 我们的遭遇。 Ko dufite inkuru imwe. Dufite inkuru imwe gute? 18年前， Imyaka 18 ishize. 那是我永远抹不掉的记忆。 Batangiye guhiga umuryango wanjye. Bica mama na data na nyirakana gato.
Enoka mwenyewe 我一直忘不了那个画面， ntago nakwibagirwa uwo munsi niwe wabikoze 失去家人的那种痛苦。 nta kintu cyambabaje muri isi nko kubura umuryango 后来，我被好心人收养， hari abandi bamfashije barandera 好拼命学习电脑技术。 natangiye computer and technology 当年 mfite impamvu 良知的记者， nanjye nahanganye ni corporation ya Gaya nk'umunyamakuru 我一直在寻找证据。 nta bimenyetso bihambaye nari mfite ko nashaka kwishyira hasi nshaka kwerekana ibyo bakora hanyuma 我发现这已经不是我一个人的事情。 nabonye ko nari umuntu w'agaciro cyangwa se unakomeye ku buryo nahangana n'iyi company 实在不敢想象， ntabwo nakwimagina 如果这个世界全是芯片， uko isi yamera 会是什么样子？ abantu bakomeza gukontororwa na Gaya bakontororwa n'uriya mugabo shaka kujya bakontorora ari ubavura bizakunda cyangwa ubwo mujya gukontorora ko habaho no kwica yabikora boss Program is disconnected from the chip. program yabaye disconnected Also, the female reporter was saved by Xiaoyu. ati abanyamakuru gasatabaye na Xiaoyu Useless. nkozi ubusabusa useless ntacyo ukora ntacyo umaze Boss, the data shows that Song Qian's brain rejected the chip's commands. atangira kwibuka uburyo wa mudamu byanze gukora uburyo ubwonko bwanze komandi I have great respect for each and every one, ndabubaha nk'abakozi banjye uko muri hano mwese and I appreciate your wisdom. kandi nshimira n'Imana yabahaye ubwenge rwose Boss, boss fix this as soon as possible. turaza kubitunganya vuba byihuse byiza cyane Loyalty and trust, loyalty and trust principles of our corporation. corporation yanjye niko ikora mpemba neza kugira ngo nankorere neza areba umwungirije kamwite nka manager arapureyinga hakurya abanza azimya amamashini hano hari imashini yanze kuzima isigara igikora Whose is this one? iyi mashini ninde uyikoresha bararebana Lewis. boss ni Lewis kiramutanga sasa hano hari abato byumva kimwe na boss kabone nubwo abahemba boss ibintu byo kubateramo za microchip kugira ngo muzabe iteka ryose muri make wo yica uwo ashatse Boss, I can explain. nasobanura na hana senye You think this will all be over? niba ushaka no kunyica boss ibyo ashaka nabiguhaye nyine uranga ko umushinga wanjye ku isoko yanatangiye kuronkinga uvugaho batangiye kubizambya bitaranatungana neza. And if you betray me, this will happen to you. Niagera ungamani wari wese ibintu bisambaho. Umugabo afite na Satellite X Corporation. Mushinga utangiye kira agasore gato. Genda nashakisha abantu abahanga benshi batandukanye. None ahakuriye ayiwe muzehe noke. Muzehe nimba arwaye umutima. Afite ibintu nakunanywa. Kume muganga ziyawe arimo arahamagara. Meze nabi. Arwaye Katside rubaga impande. Meze neza ra? Ntabwo meze nabi cyane ni Katside yari izamutse. Kode ya mbere yari ifitwe na Enoch bayimwambuye yambuye n'amusore ziyawe. Muzehe yikangamo. Mfite kode imwe kandi nanjye Katside imereye nabi rubaga impande. Ubwo nayo ninzamukana sinzi. 莫先生究竟是什么人？ Nyakubamo X 公司前高层机器之uwahoze ahagarariye X Corporation nakuwungirije boss yatangiye gukurikirana ahubwo abandi bari abakozi ba boss mukuru. 帮我保管好源代码。 Ukomeze ufata izo source code zose. Ntugire ikibazo. Zifite umutekano. Atwakura imodoka yitwa Forodo. Hari abazita ngo ni Ford. Uzabikora guzamana niyo fana o na rana da. Forodo baparika hakuno. 莫先生， Nyakubamo 已经帮我们入侵了 X 中， Louis yaradufashije 系统已经装置完毕， Terminal to X Terminal tugomba kuyihagarika 无法继续协助， nta kintu twakora 我们需要现场人工操作。 Corporation tuyishyire hasi. Sasa bano bamaze gutandukana na mugabo
boss mukuru bahitamo gushinga izindi corporation zabo bafite X Terminal uri afite X Gaya Mr. Mo twakabaye iki ku bwa nonaha tugomba kurikira dukurikije situation turimo koga vanamo ekuta arayimwambika na ka kamera sanga ugenda bose bahuje inkuru ko bwabuze umuryango we uyu bamushimutiye umugore n'akana tayari aje guhura nande na Mr. Mo ufite X nako Tamino X Gaya ni umukire mukuru X Corporation za kuna haba bakina urusimbi muri casino on his own. ndani nawe yahoze muri Gaya ayikorera aza kwigomeka gereza 很久没见， kirekire tubonana umeze ute 死亡谷是一个好地方。 muri Dead Valley hari ahantu heza gereza nayo imfungiyemo 你是我见过第一个可以从死亡谷 ati niwe wa muntu mbere mbonye uvuye muri Dead Valley uri muzima 活着出来的人， abandi barapfa 只为了一个目的。 navuye muri X Valley kubw'impamvu imwe 少爷， Xiaoyu 源代码不适合在你手上， ntago ari ingenzi kuba wabika iyo source code 适不适合？ ndabizi 我知道， kuba mwafite akabunda gatoya 是 icyo nkubwira 不是你我说了算？ ntago ari njyawe cyangwa njyewe umukobwa kureba afite imbunda kugerekaho imeza 我先生从来不用枪。 mo ntago ajya akoresha imbunda kumbe wari waje ni umwicanyi yambaye ka mask amusigaho siyo nayo nava ku izimu tayari nawe tangira kubivugana abicanyi cyuma mu kaboko ntago abashaka arashaka umukira mukuru mane nyangasani mushyiraho imbunda arabangutse nta muntu yica bano ntago abashaka Xiaoyu hari uwavuze barazimutunga nta bwoba 已经晚了， igihe cyarenze yumva nabi tayari baramukoma madamu wa Xiaoyu ari hakuno niyo bakoreraho experiment Time bomb. igihe cyageze iki gisasu guturika time bomb 私の虎がしは ntago wasubira hahise usubiye inyuma mu bihe bamuhambiriye hakuno iminyururu barashaka source code yanze kuyitanga bazana hano kimwe gitera imisumari kuzuru arakantu bamuteye kazamuka muzuru azima inyuna 我很好奇， mfite amatsiko hagati yawe na Xiao wa mukobwa nawe yafashwe imisezi ye 源代码在哪里？ source code iri 知道你在说什么？ sinzi ibyo muvuga komeza tugere injiji bogus Xiaoyu urayima vuba cyangwa bitinze ariko urayima tu bazana umuriro bashyira ku ntebe bazamura umuriro ari kuri electric chaise kagatebe k'umuriro electrical chair bamukubitisha umuriro volte nka magana ngahe tocha bakuvuze muratere kumubabaza nzaho kode iri aremeye murekere kemeye hano hari ureba ndashaka kubona na Mr. Mo ngo igihe kirimo kirarenga bagasavayo iki kumbe yashaka imbunda asa minyururu
tayari kuraho bya kamera papagasi nawe yumva nabi bose arabyibonera kabana koko twatoje abiki koko masasu kagabo kamwe kababanye amenyo ya ruguru bona ikirenge sunika ikimeza faya arabangutse masasu we kakuruye mushikisha igikarito kagabo hasi bandi baza barasaba bakoramo akazi kataragera hasi faya arabangutse mbunda arayumva sasu n'umuntu tayari boroboro abagabo arashaka izindi kode ebyiri ngo zihinduke 3 imwe arayifite iya kabiri ifitwe na Mr. Mo bakiraho arwaza nkimodoka giye kumwambara gaparika naba ariko ntacyo mu bikarito arakwepa ngenga shana twahembewe kuguhitana usitanga tukamate mshahara wetu atutawezi kurudi nyuma tagusubira inyuma hatuwezi kurudi nyuma parika hakuno tayari Xiaoyu wabyisabiye acha nikuonesha kile kururusasu kureba neza imbere ye ari ikindi kimodoka kimeze nka amadina n'akana kikoreye machine gun hejuru niyo Xiaoyu yicayemo arara dore imodoka ku kamodoka dore ukwireje dore ukakandi kareshye kirekura amasasu urunu rwatibare atera rivansi barasunika gahwanya n'urukuta amaguru ahinamirana ayiwe gitsinamo indani ujya hapa nacyo ni cyumva gifite akuma shaka kumubagana urusore kibagaho gato mu gituza bose bumva nabi fata ijosi sinkurekura tayari kamwizingaho tayari Xiao nagava kwizima ikigabo kirakomeye Vice Ultimate Code Sankara the Premier arangije paturubaho kagabo kagabo ni nyume koma mu ijosi kiramwubikira ubita umutwe ku cyuma nkokora parika nabi maze ndore mugabo kubera uburibwe agenda arahinduka uri wowe ubuzima nta n'agaciro bufite ntabwo ari ingenzi kambisoze kivayo kumbe yahindutse ndarwana nk'uwiyahura ngwino kirahaguruka kiritunatuna
box mekano birahindukira ayiwe zana yawe gisasu paka hakuno habuze gato mwana nta kibazo dufitanye turapfa mula sociale mulere apfa ibiceri avayo konzi kudacoma ijisho byagenze bite nta kibazo 25年前 myaka 25 ishize 被带到 X 公司 umwana wajyanywe muri X Corporation 他身上 yari generation ya mbere 一代幽灵芯片 yari afitemo icyitwa ghost chip muri we 后来 nyuma 他成为最精英的特工 yabaye umu agent ukomeye muri X Corporation 我一直盼望 yarebaga hazaza imbere 有机会可以再见到他 byiza kongera kumubona n'uyu babanje gupimiraho mbere na mbere 那只是一个故事 ibyo ni inkuru 把源代码给我 mereza source code 多战 iyi ntambara 死了那么多人还不 yateje impfu nyinshi ariko ntabwo bihagije 生命和鲜血 ese ubuzima n'amaraso 到最后 wabukura he 到了什么结果 wabona ko ubwifuza arangije 这就是你想要的 ibi nibyo ushaka akira umukobwa yari yamuhaye imwe 心越来越大他想控制全人类 umva nkubwire Mick nazihuza niya gatatu afite za control isi yose 3年前 imyaka 3 ishize 公研制了一台 hari ikintu yazamuye 超级武器 intwaro zihambaye 终端系统 za exterminal 将 Gale 芯片升级为傀儡程序 nta kindi usibye ko gari yo kurimbura abantu 必须要3块源代码 ibyo nibyo ashaka gutangira hari disk 3 z'iyo source code X 终端系统 ariyo exterminal 自保程序 nta yindi ashaka gukora self destruction 班遭到不幸 bamwe muri mu bacu bararimbuwe 小雨 ziyaho yu 你想看到一个混乱的世界 ushaka ko isi ijya mu bibazo n'imidugaro 肖博士研制了一台记住 Gale 的设备 虽然无法摧毁 hari ikintu twaremye cyarimbura Gaya X 终端 但至少 kurimbura X terminal 可以让人类 wenda ikiremwa muntu kibaho kikishyira kizana 免除被控制的危机 aho kugira abantu bakontororwe bareke babe bari free tariza akanyanga mu ngo ushaka kujya free kuba uri free 你可以有自己的选择 mahitamo ni ayawe 肖博士 nyamugangazi yawe aragutegereje 为什么又是我 kuki ariyo n'ugwitwamo 在我可以选择的时候 ntago ahisemo ahubwo ari njye 谁给我机会 kuki mwama amahirwe 有时候 rimwe na rimwe 你会不会觉得很困惑 ushaka no gushidikanya 是人 nimba natwe iwacu turi abantu cyangwa turi za kamere cyangwa imyuka 还是信号下的 cyangwa turi produit za sinyari muzarwaye cat side irubaga impande cat side ayiwe arahengama cat side mujyana ku ruhande rubaga impande igihe cyo kubaho cyamugiranye nafite mu rwaro chip muri we X Corporation. When people encounter the impossible, banagiye kubona ibidashoboka power grows. babona uburyo imbaraga zikura Prefer to be in control. kugira ngo n'abantu babe bakontororwa nicyo gihe mbakontorore ibyaho bizaba ari ibyanjye n'ahazaza hari mu biganza byanjye. The world will become stronger. Isi izakomera kurusha uko yari ikomeye. Baragiye bakora microchip n'amamashini azikora amamiliyari n'amamiliyari. Isi yose batangiye kuzibatera abakozi bo mu biro. Dore uburyo umugara anterura akamodoka nk'uterura akabebe. Abarwayi barakira. Abantu babaye digitalized. Impumyi barareba. Dore abasirikare n'akazi kagihari. Gaya X Corporation North Area
harabari tayari kiraho hari uwo yaje kureba muganga Xiao Yu muzee Xiao Yu 我是爸爸 ndiso tangira kwibuka se yamutaye akiri akana tangira kwibuka uburyo se yamukoreye ubushakashatsi uburyo umunsi wankoreye ubushakashatsi 我已经是个孤儿 nabaye imfubyi nta data nigeze Xiao Yu 当年你有先天 waravutse uvuga uyu uburwayi bw'umutima budasanzwe 很快 nako ndagutunganyije kugira ngo umutima wawe wongere ubeho neza mwana wanjye none 所以 no kubw'ibyo rero 你就把我送进了生不如死的地 wanyohereje mu kuzimu kugira ngo mbeho 当时为你做第一代芯片的 wabaye wa mbere twapimiye iriya chip wa mwana 之后我发现是不完善 nabonye rwose bitakunda 片在你的体内 ariko umubiri wabaye umunyembaraga 的排斥 umubiri wanze gukora n'iriya chip 我和 hanyuma yaho Mr. Mo nanjye 新技术 turimo turavumbura tekinoloji nshyashya 来照顾你 Mr. Mike arimo aragukoresha 他用你幼小的生命 kugira ngo yice imashini zacu ariko ntabwo tumuhagarike yegera se 源代码在哪里 source code yindiriye ya gatatu uwele 13e source code 如果3块源代码插进 X 终端系统 tugomba kujya muri terminal X 一切那些植入芯片的人 abafite chip no bazakontorora ibintu 有的人都万劫不复 ariko ibintu bihinduka nk'ibisanzwe 酿成大错呀 bizateza ibibazo ku isi wibeshye 我不想搭上我女儿和她母亲的性命 ntago natuma umwana wanjye na nyina bahitanwa n'uriya mugabo 去弥补你的过错 ntago natuma amakosa yanyu ariho nkoreraho 大可是你7岁 kandi ufite n'umukobwa w'umwuzukuru umwuzukuru wawe ariwe mwana wanjye 知道 kandi icyo nkubwira 把源代码交到密克的手里 nuwa izi kode Mike 放过他们 ntago azatuma umuryango wawe ugenda 没有思想的机器 arabahindura imashini 活着 babeho icyo ntago bindeba 你看清楚 urazi 这样活着的人 abantu bakomeje kubaho nkawe 的人还要痛苦 abantu bazashira 密克的阴险毒辣 kandi urabizi kurusha uko mbizi 了解 Mike rwose yamara gukoresha n'umuswani n'umugome 消除芯片控制的机器就在这儿 ibintu hano babikontorora 一切就都结束 merezo source code ahubwo wowe ufite 如果要有牺牲你是救赎自己 ibiremwa muntu yaza kuba ibitambo nawe ugiye kwitamba What is the meaning of life without thoughts? ese ubuzima bwawe bumaze iki nta bitekerezo 他想控制全人类 dushaka natwe gukontorora ibiremwa muntu nase n'ibyo ashaka Xiao Yu arangije umukobwa avayo nawe musore dore ngizi nimbuzi yaso nimbuzi gomana arangije arazifata mwana we azikubita hasi nanga zimenyawe arazisiga arisohokera 儿子 mwana wa 这个世界上 muri iyi si 对不住的人就是你 hari ibingishi ugomba kwibabarira avayo yitonze
aza hakuno Wonski nawe amwicara impande. Ndicuza niba nshaka kwicuza mu nyuma n'inkomazi namwe. Wenda bazakumva. Ati ndeka ngerageze kurangiza ibyo natangiye. Ntabwo nshaka kwicuza ukundi. Kumbe hakuno. Muzehe. Tayari. System connection successful. System aza kwiyesitara neza. Yinjiza source code. Kwa eshatu. Chip zirahura. System atangiye kuba successful. Akira aho araraswa. Kumbe abo muri gaya bahageze. Masasu muzehe. Uhungu yaje kuza. Muzehe baramuhaye. Barekuye amasasu menshi. Yabiri yakurikiwe. Aho yarari. Muriro. Bavayo Betons barazifata ukora eshatu za kode. Tayari Excorporation Mukirisa arimo arayireba mu biganza byayo. Azajya yica abashaka. Bamwe bamaze kwemera guterwa iki za chip mu mibiri yabo. Tayari chip operation byarangiye. Are you ready? Turiteguye. Chip ya mbere, ya kabiri, troisième chip, ya gatatu nayishyiraho. Gupimira ku bantu ibyo bapanze ari byo bikunda. System iriteguye. Yes. Launching exterminal. Connecting to system. Kumbe dore hejuru ku nyubako. Excorporation. Dore uburyo igenda technology. Byte digital world. Noneho twatangiye kugeramo. Baralonchinga. Hano nubwo atanga komande muri Afrika abantu 50, Aziya, Europe, Australia. Tayari bafite satellite mu kirere. Tayari umuriro ugeraho sigino barayifite neza cyane. Uwa mbere arahwera n'undi arahwera. Batangiye guhitamo abahwera aho bashaka. Azajya yica abashaka cyangwa sinzirizi. Dore masaha make bari batwaye abarenga imihanda. Yasinzirijeho bakerebeka ibyo akora bikunda. Tubyazuronkinze birakunze. Raya barayitonze. Waracyahagaze bwuma. Kwatugonze bigenze bite shoferi yakwamye kare. Keneye ambulance.
dore ku mastade dore ikirengo kirahinduka dore iminyotsa bagonganye ni benshi kubera dans un personne umuntu umwe une personne c'est le français muze muzajya ngira kimu bikuremo mu idisonantingira extermino wenda mwatuma byako bapfuye bagaruka ibuntu abikubisasi ni nyinshi mana we tayari mudamu nawe yariye karungu yajonjamye katse umutuku yageze hano bona biri kubera bana cya kibunda kirasiba icumu ratsa akagozi yakurya tayari manukira ku mugozi paka indani tayari kamera zimureba abona baritegura Boss, Xiao is not dead. Boss Xiao ntabwo yapfuye. What are you so afraid of? Unanatinya iki? Just of one Xiao you? Yeah. Xiao umwe cyane. Kanyamakuru kaza naho gaca hakuno. Munyamakuru kazi. I know. Security sent me. Abaze kitabanywe jano. Ndavuze ngo oya. Kumbe. Ari mu ndani. Nimwe gusa. Nagutindamo. Papagasi sasu n'umuntu. Yaba bariye. Buhoro buhoro. Ashaka boss mwenyewe. If you exterminate by launched. No tinda sindi bwihangane. Mukobwa cyera ikiganza iramusikaninga. Hano baramuzi. Future technology. Future technology. Uyu arimo indani arashaka boss. Nizi yawo. Mukobwa hano basanzwe bamuzi. Arinjira muri stanseri. Umwunganizi wa boss bakiraho kanyamakuru kazi ndani. Urihe? Ndi kuri floor yo hejuru. Ndaje mukanda wamagugezeho. Wa. Yewe. 你的子弹能穿墙吗？在你5点方向。 Atangira kumbwira agomba kurasira kumubwira ibyerekezo byabo bari guturuka. 3点钟。6点。 Inyuma yanjye tayari. 两边有人。 Arabana agiye guturuka mu mpande zombi. Vuba vuba. Abdi mvomo naye n'umukorano. Ndani kwa boss muri baratwari ndani kumbe Xiao Yu gisasu abuza gato yakarashika murasiye muri Dead Valley gwicanye kazi gwa boss. Next corporation ndani atangira gushya. Abantu benshi yatumye bahwera kandi bose babaye digitalized bamaze kubinstalamo zira microchip bivuze ngo bana baditonatinze extermino bakongera bagahaguruka bagenda buguma. Marine irabafite uyu we ntagapfa kumva uburibwe isasu kirabyikoreye mfite imbunda banakabunda kateje isasu yawe tayari arabangutse sasu barera seriga kavinga hakuno kwa mwenye mali
boss afite confidence kagabo kamwitumi karasa akuno mu kimashini musoke Stop. Mahagarare. Get back to work. Musubire mu kazi. Ko boss. Arasu wa mbere. Sasa musubire mu kazi nta buzima mushaka. Nawe naseka. Kabisi. Gira vuba nawe. Genda ukupe extamino. Boss. So you really are the top killer. Kabisi uri mwishanya gatangaza. Usari cyo numva. Join me. Kuchitanyiyunga. Together we could control the world. Twembe babiri twakontorora isi. What's the point is there? Siyo ngingo bwoko cyumbwira. Controlling money these people. Uko rana dafitekereza. Cyangwa utabara ubushinwa. Understand the mind of a great man. Mumve intekerezo z'umuntu muzima. Honghujeje. Twatera imbere twembi. Ari ndimvugo dufite. Ingaruka z'icyano urupfu. We implanted her with a chip. Iyo chip twaziteye abantu benshi. Her body rejected. Umugore wawe niwe wenyine umubiri wanza gukora n'iriya microchip. And you know the consequence. Kandi ingaruka zizi. As for your daughter, kubwo umukobwa wawe rero kubwo umwana wawe ntacyo bitwaye cyamumanitse kuri etage ahantu atana kwirukanyira gifungura ikirahure reba ahantu akana kari hejuru kuri sita wa nk'icumi wagerekeranyije etage ni ndende uriya ni umwana gusa ibyo ntago bindeba ntiyarwara umwana wari yariye ntago abuze umukobwa put it writing at extamino irimo irakorana na satellite abantu ku isi hose bose baguye igihumura benshi dore abatabizi barimo arakorana na za ambulance zaje gufasha abaturage ndakobwa nako kazi uko bikora umugabo n'uruguma kagabo hasi niko bapimyeho bwa mbere bakora indwanyi zidasanzwe nako ntabwo koroshye System connection failed. System connection failed. Got to tell you, I have already developed the enhanced chip. Hari indi chip nakoze irenze ukeka. I'm the strongest person in the world. Nijya munyambaraga muri iyi si. Nawe niyumva. Kigabo kirakomeye. Niko nawe yanze kuva kwizima. Mukora mu gihori hori. Aramunaga mungarura ataragera nahaje mukubitisha umuriro biri mu biranga ayiwe aheramo karungu ayiwe mukobwa aracyagerageza hari code 3 zizi X codes ugomba gushyiramo kugira ngo extamino ihagarare izo code ntumbaze nimba zizi agifata akaguru senzira kabatindi mwumva kunjaka ngamanika hejuru kwivi senzi kabyuka tu asa nk'uzigeraho za code zikora 3 arazihuza code zirigaragaza sasa nuko itazishyira mu mashini extamino igahagarika kaba disconnected. Stop transmission. Dorisios. Umukobwa. System launch is terminated. Irahagaritswe. Irazima. Dorisios ngabantu batangira kuzanzamuka. Abaguye mu muhanda bari bahwereye bagaruka ejuru. Nuko ibaza igihe basinziriye mu muhanda bikagucanga. Dorisios population. You are a low life creature. Uri ikinyabuzima kiri hasi cyane. Kiraramo kubisa uruti. Kureba na system yabayagaritse. Jombe gisongo mu mukobwa. Kakanyamakuru kazi. Sasu yashoye ifaranga. Ibyo abantu bakoraga rwose yari yashatse abaye. Hanga muri technology ne babikoraga wanswi yajya hasi
gakobwa ukamufashije gapfuye bwa nyuma. Njye ndabikoze ibyo nifuzaga. Kabuze umuryango wako. Nako gacaho. Ntago nitewe niba nzabaho cyangwa nzapfa, nzakurinda. Njye ni umunyamakuru usanzwe, nta kindi kirenze. Mwese ndabanga yibuka gakobwa uburyo bahuye. Zyahuye. Agatabara bene kugwica. Yarabaye yamistangira kuza ku mubiri wose. Iva muri cya gikode bamutwitseho arahinduka. Bosi recognition failed byanze byakiragabo yahindutse. Mubiswe ni ngo bacyangwa. Amena ikimashini cyose. Bosi hasi. Box taragera hasi. Mutsindagera kandi kamashini. Naye rwacipu rurazamba. Barakomeye. Bagabo. Bose bari digitalized. Ntago bareba neza. Barabangutse. Reba ukuntu umugabo agenda. Kick ntava hari. Bose babaye nk'ibyuma. Nta n'umwe wumva. Patege cha mashini. Mukomye mashini. Bose bakomeye. Tayari. Fata umugozi arahambira. Ngiye kumuturaho cya motherboard. Systems of error. Utangiye kurimbuka. Nagisi yarimbuka kubera wowe. Nagisi yarimbuka kubera wowe. Bamukomya nko microchip ijya mu rutirigongo. Naho bwarahinduka. Parika nabi. Cyuma gica mu mutima. Ayiwe. Tayari. Akana kari hakuno. Ayiwe. Yaje akana kari kuri etage. Nta kuntu bahava. Inyubako yose ni ibimashini gusa. Mugenzi yawe yu yaremeye mugenzi asimbuka kuri etage. Amanza akana hejuru nacyaramira. Wenda akana gakire arakitangira. Kana kasigaye karira. Ni kazi biva niyo bigana. Mudamu nawe yaciye ishene. Bakana nako nimba kazajya muri ruferina. Ariko aragatabaye. Tayari. Mugira ngo alo waje hakuno hagira arangira. Umudamu afungiye. Manager niwe wakize muri ibihe byose. We ntago yapfuye. Mugira ngo yanyu nashizemo. Ndakeka n'agafimero kagenze bahita akarya zina ryayo
ultimate code yari Sankara da premium nk'ibisanzwe abagiye mwakoze kuza murabeho yari there hasta la vista n'abakunda cyane Imana ikomeze bande biri cyoroshye aya bas jobless